santilhu Maklash metzeu abanan guan shkuan kilal Hanlish holomili qatzolbal chiruli kutanain utyogo chi atinak chirishli qaqwa Jesus Inkani naw mashat patzok hunzu taqaqwi Barnash tawchaq lish metzeu li qaqwa Jesus Rek utuk, rek angelak chiruchish khuni likutan, rek irtasink, rek ojobank cholej, resh cholobankili ratin li qaqwa Dios, uchbanukila in rajlal kutan. Nakuajnaqtinakuch beni salihu Mateo capítulo 9 versículo 36. Nakirileb likelatenamit, kishtok oba ruheb, shbanak chichim ileb, utchachokeb, hokeb li karner magaj ilol reheb. Lishben liki ek asinkre li qaqwa Jesus haan lishnima lishrahom kiril shtoq bale ruli tenamit utrikina ana shtawsh metzeu rajlal kutan resh ten ankileb uchkirta sinkileb haan tarakhqwi li rahoma in li ta ek asin qianak kwanchish banunkili usrikineb li juntesal ril bashtoq bal ruheb li qakomon uchsera inkil li kyal chirish li qaqwa Dios lihu segundo de Corintios capítulo 5 versículo 14 nashche Shban naqlish rahom li Christ na rechani li qachuam. Mahaan naqwit saqal li yogo chi rek ankila naqkwan. Ma echanim li qachuam shban lish rahom li qaqwa Jesus. Lish rahom li qaqwa Dios. Han li nak ehok qe chi rek ankil shten ankile bakwi li juntesal. Uchk ambaleb chi roq li qaqwa Jesus. Renaqhane bakwi teshtaw lish kolbal sashkabal li qaqwa Jesus. Li profeta Jeremías Kishche, nakusaink arachik narachche bali chabil esilal, abananing anarush kanabankil. Qabiaq saqal ebliratin li naqataw salihu Jeremías capítulo 20 versículo 9. Ingachik tinkoshla li qaqwa chimukotin atinaqchik sashkabahaan. Abanan lagwatin chanjanhun li sham, lochlo salinchol li nashkat chak saiblin bakil, ustanakwah rakshchupal abananinka ninruksh banunkil. Utnuko suqi hunsut kuchik chishebal. Ma hun akpabanel lishtaw li yal. Inka tatishkos li chabil esila indikineb li juntesal. Kui la ona qarraheb li qasqitzin. Tento naqtaqakots li esila indrikineb. Shbanak muko kahta kui qahunes naqaxtaw bali qakolbal. Li qam narratawah kui naqeb li juntesal teshtaw li shkolbal sa shkaba li qaqwa Jesus. Abanan ma hun qela onaru Shmim al ruhu nakchik renak tishpab ut tishta qeli qaqwa Jesus. Li qaqwa Dios ma hungwa kishbanu haan. Qaqaq retal nak muko kishmin ta chakru li qawa adang ut li qana Eva renak te elq kwanquiliche li inkaraq te shlow haliche resh tawalish na lebeb. Moko kishmin nak takwi ruhebeb li qasqitzin li ke kwanchaq rubelaq li butiha renak te oq sa humpat sa li hukub. Inka ke ok li ke rataw ok eblinka ke raj ke kanachirish karu ke shkul ke sach mahali qaqwa Dios kwankwi inka li qaqwa Dios hunelik kosh pokchaq abanan mokonash minta ruhunak inka khwi kish minchaq rueb eblach Israel resh shok bali sumkwank li kish kohop li kenepchaq li qaqwa Jesus kish kutchiqu chanru khilok utnach okri keneb li juntesal uchanru re chaninkileb chokre li qaqwa Jesus haan chan li hu Mateo 4:23-25 narileb li shtokobal ruheb nashten aheb chan tohonak nashpoqeb renak teshtaqe li qaqwa Jesus ma hunkwa kish min ruheb renak teshtaqe haan kish kelish boqbaleb uthan nepchik li kwankeb kui mateshtaqe manakinka utmukona khalakta naqwan naqla o noko atinak chirish chishkhuni li karur us shqattaw uchbanu li qaqwa Dios li qajuam tentonaq li chabilala inta atinak manaqta kut esiq chirueb li juntesal chan taqalru li khalak ut li chabil juam li shqattaw sashkabahan ustali ruchicho janaqwan inkana kulak chiru rabinki li yal abanan inkaqraq kui turuq shkana mankil shkebal uchkotsbal rikin unil atin li yal chirish li qaqwa Dios. Qahultikaq naq ho chanru naqak utbesi qibri keneb li juntesal haan li na atinak chiqish uchirish li qaqwa Dios li naqapab li naqataqe. Qak utbesi li nashpanu li qaqwa sali qachuam rahlal kutan.
Li apóstol Pedro nashjultikaqe hain salihu segundo de Pedro 3:18. Cheshk'iq sa rusila li qaqwa rikinishnaubal ru li Jesucrist laj kololqe. Mayogo chik'ik la osa li qapabal ut sali rusila li qaqwa Jesús. Hanta shaq li taqakut besi rajlal kutan. Li Dios chosop tesin qaqwe nakat koy beni sa junchik la qaqajel.